mema de wo ho na eno no be ma ya onwu biem ya eno ya permanent na mo ye de ne sa permanent na ye two okay ba ko ye be ma de na ba ko ye oba de okay nti be ma de no se oya onwu biem onwu biem okay very very effective 97% effective yeah they very effective nti dia ye ne say ye block transportation of sperm no from be man ho ntenke be ko oba no ho na ye say na ene ye say the oka no we the ba twi mu dia na ye say me hu nsane me o hu be sano so say block transportation of sperm to the oba no so ma me so ma check I'm going to sorry say me tata sa okay we who say nyame abodi mu no nyame aye no bebi a be ma no or store sperm no okay ena nyame aye no bebi a sperm no efa be ma no ho eba oba no ena nyame so aye semen dia sabi be ma no ho sane na nsuo no eba no ena sa emoa na omo be ma no ho na obeba abeka oba no sperm no oba beka oba no ho ama na yinse eno so efa enti dia ye ne se bebi asa sperm no befa no a small surgical operation doctor no betwa ho no wa chechire enti o chechire a sperm no entumi enfam ma biem but be ma no obeso regina kama ono oba beda kama ne ho be sane no kama but ne ho na esane ne nsuo na aba no sperm nim Sampana 3.1 Matias na say o ka so betwa no a small surgical operation okay we say aha ne ha be ma ne groin ho ahoma mienu bi wo ho the transport sperm ne ba nti san ahoma mienu no doctor betwa ha ne otwa no wa chechire but ne be ma no de be ma ne di on fa ne sanka ne be ma ndo be gina so because we sin that them aye na dwuma de be ye bia eno ane say oni emma 100 dakura omunyim but no be sane kama isuo ndeba kama ba isuo na aba hu say sperm no efra semen mu Matias isuo ni semen na nkwamwa na omobema obeba oba no ho abaye eye sperm enti say ye sa procedure no ma wa sperm ni eni semen mu enti hu be sano correct but sperm eni semen mu ti ma me nkyere mu nkyere etiefo na ahwefo ya quite say why fish pond na wo koto enam e dia begum correct wo ko na enam na wo beto no e dia begu isuom na dia ma yeah ti se wo behwie enam na akoto na eni isuo gina na wo behwie na de omo ya omo di si emma ye di twa ya wo for fine plan say wakoto enam na wo di begu fish pond no wo ko eni pan se mama wo enam na isuo ana mama wato enam so wo ba wo behwie isuo nko enam ne nim yeah enti no fish pond dey bia na enam tima because isuo nkeke de wahwie gum na enam nka ho good example almost same grammar no okay enti no me ho be sane me kama me ho be sane me but be gina so bibia kama ene ye be ye emema ne ye pa in fact ebi mu ba menya brother ba ko bi sabi na edin bebi oti credit ena bebi oti so ye tu no in fact na esa me akwa na me pepe mkrofo ye diska kakra bom na odo kope baby wa wo 6 oba na sida fam plan no nye na osro na fam plan ne ho nsem bebi amanfo aka no be se de ye di nkomo so fa no okay nti me frɛ brother na me kan we kire no sister meye ma no crazy nti the following day na me arrange the doctor be man okay nti ho nti se eye kra me friend metumi friend ma na no aba be dia dance na ya hwe na ya msime be me dia remember bebreye doctors lawyers you won't believe it omoye nso a omuni problem bia ene ene ma de nso ho ma ye de no rocky be din kan ye rocky be ye wo so wo matre rocky wo matre ene e bia why already say e matre ni ye ma wo dia eno no
why only thing na no your family plan na asem no okay we mo decide say yan wo biem okay yan wo biem e bia ya wo tre ye wie yan wo biem ha no abeye because eno ye ya yentumi reverse okay until na make say we mu ni ye reversible yeah we irreversible eno no forward ever abeye wie untumi ba back aha nti eno no why wadwin say yan wo biem no na ye sinkola kura ye wo maso ade wanya ba ku mienu a obi enya bi o nti ade na wo metwa so preko na de aka no nka ye nkonko nti emma so de ho okay emma so ye de no bebi a ahoma na ye tukosua fem no be ma no hu nsuo no be ba be hie sa ahoma na eno so na ye twa na ya chechire simple be kan simple sa say de be ya me confuse me nti no ye twa na se chechire a wo be tukosua all right wo be chima all right okay but be ma no hu nsuo ba wonyim okay eno de man ye pa man no mo 5 6 na de no mo ye bebre ye kra ye nyansa ye nya sample ya je obo okay no dia so ye okay no so percentage eno ya somdwe chese we yi wadwe fusu for the rest of your life and then also side effect na wo kitinkiti na wo we mu ebi ni ho ye be ba so side effect no e won e meyero pa eno ne bi ni we hu we no ya small surgical procedure even wo last born na say wo ye surgery wo ye the friend cesarean section ye tumi the fry ma okay e say wo wi na yesi bia wo de bo ba ko akunu ma mi no yes na nkenu ano no okay enti family plan na ho de wo ho no wow Sumpa TV Emma Aketriapa